Po tradiciji nastavljamo obilazak gradova Srbije u akciji skrininga u kolorektalnoj hirurgiji. Naši vredni domaćini, ženski centar Milica iz Vrnjačke Banje, gospođa dr. Dragana iz Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, nezaobilazni Ilko Srbije, Dušica iz Udruženja pacijenata oboljelih od raka debelog crijeva i jetre i posjetioci zainteresovani za današnju našu akciju, mladi naraštaj iz Vrnjačke Banje. Tu je nezamenjiva predsjednica Ilka Srbije Snežana i moja malenkost Dragan. Pozdrav svim Facebook prijateljima i građanima Srbije.